Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama ita, kat nagkapo kan ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay, kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela. Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kastiman ti kuna ni pagayam karyo. Dear manang biyanang, naikamang hakitisaan amawawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na Dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang gatanga mo bakay? Tagawid tan. Awanan, nagatang ko mataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayang diata bite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwalay matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapu daw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ay adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Aya, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Aya, kat agkukuyog tayo ng agawid insan. Una, umay kayong kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Un insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakat ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyo. Mabayag pa nga grubwat to'y di papagluganan da. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidala na. Agtal na ka man mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawam nga. Apan ka man ito'y paradan, nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sir-sire pa maitatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka arubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag nga hindi ka arubya tayo nga marites. Kat damdamagan na, no mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay, nangag mo. Kas ano nga manggag ko kat imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kanunga nakaraman nga anya data nga kasinsenta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid da kumaangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya deta. Biyak lang siguro deta nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog.
Tabak nang sadyakin kabit kanya na Manong Usling. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglaklak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumayta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudante kabaknangan ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagring! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay Dieta gawid akon. Masisirap ti mata kay Toy. Nasakit ti mata. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno day jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasurpan manan nga day jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat kano nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastok. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na gestora. Kadya pa nagshore-shore pa na jay. Agraraman nga talaga. Ha? Tira pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit di ulok. Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayong tunubikat tamangan tayo idibalay. Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man, tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay, kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam ta ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pa ila yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kini bayaw usling aglutaw. Ay, haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang arti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, amno kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan. Hindi ka nga lap-lap yan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang ati handian ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adyaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine.
Umaya man, tamok adi kay mo na pandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sa bali nga balay. Ay, husto lang. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, iti ayan tiyag paskain. Haan aday ko say na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe. Diyan may tulog ka. Mangang kamot ng bakit. Tadyay nyawig ko kaninyo kanibayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May hamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas. Nanganakon. Diyak kaya timangan itihanda ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanang tapay da gitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayong timakit-kitak arumrum war di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng trabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw asawa. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amo yung matikin ng ato pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mamapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka. Badbado dagito naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumaki nila kay ko bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa ada gijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay mas kailangan niya. Dagijay kakakasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat ngagbibisin iti kakasta, insan. Ha? Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray dia ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwat ha. Masapul ka no nga operanda, ay na. Tay katanda ti bato ti apraw. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadag. Apay nga ito'y private nga hospital ti Inmayanyo. Ay, dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti kaasid gan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo nadagdis kitaran na ka? Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, Manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong hakam kurang matladta.
At tinayong mau. Tay naglakwak iti baboy ta. Sige nga Rod. Isupay nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Hingkapastragain. Gundawayang mo tintag patulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan yan? Ha? Insan, Yung ka na eh? adda kayo. Ay, ibag! Dumalo ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga Rod insan? Tawan mat kwarta nga mausar. Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman ak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lata nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No ada ka sa pulan nyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Kasi dadaan kami at tumulong no ada lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga. Limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta asawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti gabsat na ngagtrabaho. Tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mo, ta nagbalbaliw mat lang dasawam. Maday tinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat steady latta. Iso akas lamasin sinet, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit dinaytan? Masaulang matkit day. Talaga nga men, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganon niya pa dita nga raramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakis ti umapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na. Maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat no kasano ti wagas mo amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam di tan tinagpatinggahan di pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito idarama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo papagayam. Sakmanan ti pagayam yon ni manang yabya na nga mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama mananita kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan akon ching.
Ngam sakbay na kablaawan pay mampay dagiti sumaganad. Dasa Robert Dumalag dita Marikina, Edwin Estacio dita Santo Tomas La Union, Gary Gavanes kaninanay na din Sacramento dita Vigan City, ni Ana Marie Cuario dita Malasiki Pangasinan, ni Roger Erial Wano Eril dita San Sebastian, ni Bakat Marcy Vlogs dita Jeddah. Kastimang bisurat ni Pagayam Kunching. Dear Manang Biyanang, namidwaak anabalo. 25 titawan ko, idi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko. Kasla mabutang akon ang makiasawa. Rugyak nga rudan, tiag salaysay. Kunting, my friend. Nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manan. Ha? Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lag kupit ti baro kung nagsangit ka. Anya? Anyat kaya't masawan. Kakaiso na nga nakamubunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible ah. Nairanra nala siguro mat ah. Awan mat siding di tapagayusan tilwam. Wana nga madamat siding iti ramay ko, iti tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangitakot deto ti pagpunas ko iti luwak. Isu nga deto ti maayusan iti luwak. Anya? Awan, isu nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya? Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawan mo. Nasurok la at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man pa lang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain matno mangmanghanak iti unag tijip. Kababain kadagiti pasayros. Marites! Marites yun dita! Agure ka. Marites! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas ah. Marites! Wan, amok data. Marites, ade! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinusak ni Boeing. Diyan nga'y kabsat kay gayem mo iti kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, diyan nagaramkin ka iti pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Namkapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ya. Anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasan ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka ba't lan? Eh, kuwa. Kunching, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ito, Kunching. Di ituloy ko taglako iti lugar iyo, Kunching. Asino di ka na yun ang mga itulod kin ni Kunching bakag? Yak ang mua. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin dita paraangan. Agar-aram nga ta. Wano, nobyo na. Yak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpugtaw. Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. Apay nga tanga kastoy. Apay, at
Ada problema, Conchita? Problema nga ro dato'y puso. Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Saan ko pa matkidi nga totally love? Nga mag-araram. Oh, asino? Ni Buyi nga glaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kunda ag-ayat ngam apay nga tangay nga kasla makiligak mat no makit-kita. Ha? Kaya, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Uwan baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga ag-ayat ngam. Apay nga taaya nga adapay lang amin ag-aram kanya. Ay na, napintas ka nga min friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple. Ay, madlaw matkidi nga nasing pataangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay na, saan namin aday tati panunutem Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta, nubyo mo day dya alalaki, anak ko. Uwan tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo ka din? Ha? No kasta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, kay uwan mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang runa kit awan anak mo. Bareng aganak kan, numakiasawa ka maling. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa ngam. Biglamat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman ako, Jing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. At agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadaan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksiko. Ipanamlama kayong ka, Kunjing. No agpadat ang lakid di ana sa lunat, sigurado amadan tadago si tak. Day taopatuan no limbang anak. Mayatin, Kunjing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. May kastamat, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, nana. Kastamat, alala, sumunod kayo Hanyat kayat yung ay inuman. Diyos, wano ka pa Saanan ni nang? Umay may lang ibaga kada kayo nga. Kung may sa kayon to nga ni nang no agkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ni nang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakon kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka, inaladak ka ni nang. Hindi may kadwa, inaladak manan. Sa itaalan, dak manan. Katuan na, awan mo't dakas na ni nang. Wan mo't kitriya, agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan ni nang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo ko na ni Bartolo manay. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun ni nang. Ay, iso katamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybay agamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsalagi sa basit ti partner mo kanya, kuncheng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nikat man ano aya? Agnobyo kami nga rodan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, haanan nga uso day tatad nga panawon nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga agboyfriend. Nangalalaamot ka na kita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayan da kami kati. Ureta mabitan ti kasarme ka ni Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni,
Apay ang ay? Diya ka mo, Kunjing. Pagkakapsutak. Ni, apay ang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo. Diya ka mo, ha. Diya ka mo namin magpapatsigap. Labayagan dahito yung barik ni Agulaw, ha. Sa enton kan. Pagkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, apay ang ngay? Malamina, Kunjing. Doble man diulas ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat kayam. Una ron. Ang gulay ko sa manin. Apay nga. Kanayon kaya nga gurigur? Oo, wala. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita, agdaman mo tan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Sanay na. Gagangay na guri-gur na ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanam atap no pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kanuti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumak nga mang pilit. Ah, Aguray man pa ti kasar tatang. ha? Abay, Agsakit mata ni Buying. ay na. Naimbagan to ano kasaryaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa lang. Paliwak man pa ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabualo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibla ti manan. Mabaliwan man ang tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam iba't bati dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang namnama tatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na kao. Kumusta ti check up ni Buyay? Ay, ada ka no ba to di aparo na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel kon ti kasarme, nanang. Tapay mal. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na ngay. No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabualo. Anya? Manjakon. Maawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wen, maawatan ka na kao. Di mo kaya't ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngam apay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyay. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Kasimpray, inayat na kamutun. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kay, asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na ah. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kay, kano nga iti kasaryaw? Ta na-extend mo tan? Saanan? Uray tayong post ko na di Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day di lang ti sakit ni Buying ngay. Mabuta nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, Baraw? Detoy, nakapsutak, nana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, Baraw. Owan matkide. Kahit ni Kunjing, talaga kadingawanan plano nang umay mang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong tiyanak ka. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ka? Anya? Apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Nagsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak ta umay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panang sinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak, tawanan ti pasat mo into'y pusok.
Agbriktan Manunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunching. Naggapuam kunching. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni buying tama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang. Ngam masikugak matgayaman. Ay, ni buying ti ama na. Anya? Higit, kasanungay. Sininaamot ni Boyeng. Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Karuan na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro tayo dayan. Tatalumutin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga ron iso nga mapanaki di balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kapsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kapsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kapsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka diti kagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan nobya ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Kunsing, siga magayam. Kunaklano asino ti imbaga dya asawa ka sa ngayilik. Asawam da dya nga, babae. Wen kunjing, kalkalpas di kalay sa ami, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Nay, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Tati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kon, kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka, umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama na ito si Kuko. Anya? Gat suportarak ati si Kug mo, kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanin lugar mo dito'y busok. Taaddan sa baling ay ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading itak ha, kunting. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Buying. Ngam awan naramidak ta nagkasardamat gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan, ti pagrebengan na iti sikog ko, katapama na nakapasngayak, tinakderan na ti Karina. Nga oray adamat tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalo kinunkunak, ngam narigrigat man matgayaman ti kasi ti sasaadag kita, tanaganakak ngawan kabinadang ko amang badakkel iti anak ko. Ay-ayag lao na iti bagik, gapo iti kastiyan nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot mutla na kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kunching. Ala, pagayam kunching, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong. Adalat tatay liday adumteng, gapu kadagit agduduma pannubo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit diya, tadadimteng a bendisyon kan ka, nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, di taan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana!
Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parody script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam, naimbag nga orasyo. Siyakmanan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ibasa ka ni drama ita, kat nagkapo ka ni pagayam tayo ang naglingad, itinagan nga inso. Ngamsak bay na, kumablaaw tay 5-8. Hello, kani Abalos, dita Hong Kong. Ni Francie Gimayen, dita Cagayan. Ni Mel Tabukol, kanta asawa na dita Kuwait. Hello kada kayo amin. Ni Rosibel Mamerga, dita San Isidro Isabela. Ni Federico Emiliano, dita Burgos Isabela. Kani Ma'am Agnes Daos. Kastoy maan ti surat ni Pagayam Inso. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga inso. Dahito imbatulod ko asurat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin, no daduma. Katap no nalawag ti amin, rugyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daindan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunutom mo't inso. Ah. Siit lang, ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka mga anak abakay. Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamasida. Anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida, basta agsida dagito'y dingun ta, ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patigkid dagit ang asong ngum siya. Una ka ba amangan amay? Sumarunutan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita, di ka sumana o insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Ayap. Ay, Jak amukan ka. Dapat patigan na kita asom ng tabagim. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wananang, agpawita kinton bigat. Ay, nahagyaman na kanak ka. Makagatangak mo't laangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di taman di papanan di kwartayo, nanang. Ay nabaybay andakla ka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso anapatigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na naipawit kong di kwarta, nanang. Ay wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ket si kamot birain, day tumatibadom. Color pink. Ket si kamot pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ket si kamot. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao na kita masapol abadwan. Ay nakasapulan na dagitoy. Nang runa itata medyo lumamin manin ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos la na itang aramidam. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos da, medyas, ken brief, kas ka na, pampantina. Ay kagumatang aktuwa. Pag titikas tayo, na, Ay,
Gumatang ba't ngagpaisaw? Kasapulan dadagita no tiyempo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ti turog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, wala. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Baka dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindag dagito'y asaw. Kay, Ha! Ay, Diyos! Apa yung ngayon dagit nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri ngamin itay, iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi isutang mo. Nyamo dahil tan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na, no kaid data dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na kita. Ay, di mo sawan tikas ta. Tainal daw adigdigos at dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka malata. Unay kamatan, kas kalag bagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaigam, no di kagat. Ay na, inak man lang maturong idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada palayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak ka mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order tara. Basta bayadam mo. Ala, yug mo daytan. Anya kabutkan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder iti kumkumpurbe. Ipagkadamot angaw mo na kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla kadagiti tarakon ta daytoy. Anya nga minda tayo. Dog food. Special dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti ambom abakbagitan. Nagadumain na po nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusin da Lucas, tapno mapres-kwan damag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata mo. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! Adagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y ti pitsakan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Anya ko may tanong kasangay dagitaso. ay, kid. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay? Kaya't ma. Katuwa na. Anya ti okasyon ijay aya, nana. Birthday, Olivia. Adag birthday. Hello, anak ko. Anya kukulam. Aglutluto ak, nanang. Agprit-prito ak. Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay,
Ay, kwarta ko maanak ka. Ha? Ni, pangusaran nga iti kwarta nanang. Ay, ikwa. Agkasangay ngamin, Jay. Jay. Amo kun! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kun. Imbag tayong palagipyo. Ha? O sige, siya kung ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, ikwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kay? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, kat un alakay. Tada idasar ko ang dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan ana erwam. Tultulang ti Ay kayat na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat. Mairwaran ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko Pagkawar ko kadagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung inagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariknam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat taribong-bungan dagiti tattao dito. Masige ka man. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos ng aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagat da, kat medyo na nagtisugat da. Anya! Ay, ala! Ita yun ita ospital. Wan tata, napanda ng gayab iti pangiluganan. Ay na! Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay, abaw! Magamu ka lang diskital. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito, oy! Apay abasol ko nga. Jack mo't idabi na amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan! Basta makamu ka magdiskital iti gastusan! Kat inkasubilatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nakukuha, May? Ang grubot ka na! Wan, ay da. Gapo iti dayjay anapasamak, nariknak anapabot ngan ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasiti sigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Kat ita sabsabong manan tinakaytuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Napasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan ngagmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, to'y pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan, no anya ti pagisman da asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dada pa'y pagsapulan nan. Nala, pagyamanak, ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga inso. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo iba sa itakat nagapo ni pagayam tayo, anaglingad itinagan a merse. Ngamsakbay na palubusan dakpay amang ibasa kadagiti kablaaw tayo. Hello Mampay, kada Risa Rivera, ni Jean Valenzuela, manipod mad kani RBT. Kablawan na ni Tatay Boyet Torres ni Santa Monica Itchagi Isabela, ni Sanjo dita Hong Kong kani Ma'am Lolit at Ting. Kastiman ti surat ni Pagayam Mercy. Dear manang biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Marsay! Dangaw! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, ah. Anya? Na parang amin nag-sideline. Iso nga denggatang ko iti naima sa sidain ta bakay. Kanayan nga da sideline mo alan daw. Amumot ang bakay. Nalai nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Ay dasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline ah? Iso nga ating gatang ko itinaluto na bulalaw. No, saan ka na marigatang nagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet mo amang isang kagayam iti sidaan. Pasensya ka na, Marsay. Jakmat na panunot ng awagan ka. Iso nga gimatang aklatan ay tinaimas asidaan ta dita. Ala, idasar mo nga rudan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapa kan ama pa nagtrabaho lang daw. Wan Marsay. Adumot yung sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta, manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Well, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti duma aramintak. So, ito lang martilyo ti matag. Ala, mabait lang nga ron. Tagluto ak iti pagar mo saram sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan. Sige lang ang ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko iti pagtrabaho. Nagsapa mo tan pa nagtrabaho ni Landong asawa mo say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, Lucas ta. Ada pa'y sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat dang alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat ka rin. Ano kasta mo say? Nasing perte dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kuana, no di kat nagagat. Ken ison ti kasingpatan nga asawa. Darling, atuyan ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman agdarli Josefa. Nagsimpot ka talaga. Ay na. Para kan ka amin dahi tangar aramitek. Uray saan ka naman pa nagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakit ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan, abaluak. Sa nga pulo na tawan, tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling, di ka matanagang. Kanayo na nga umay dito'y balay mo. Oray man, daw umayag dito, mabalay. Talaga, darling? Uy, darling, sikaw. Aramidot dito para kin ka. Ngamin, ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't lanto. Ay, agkan ka man. Sakpay nga gawin ka. Ay,
Agad ka na agad, darling. Di ka lang mo Ay, sana ka mauma, darling. Basta sika, gapot na maayatanakan ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalang di kwarta iti silid ko. Marsay! Adakaw! Ni, agdamanin imot mo a plastic lang dong. Anya ngay dagito. Ay, pansit yun ato ang prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya la, manganta ka rudo na. Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong, Abaya, kadigdigos ko. Nagbanglaw at lakay. Arakupan na ko. pangasim Marcy. Makapurpuro ako. Mapanugak ang nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapuro. Lumayan, dito turo ka. Ay, daon, malablan, Marcy. Pilitong atyag mo lagat lang po. Ang kumapilit ako mula agad, Marcy. Di malablan na talaga. Agkidi mo na talaga, timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Landong, agring ka. Landong. Tiyawanan ba nakaturo kayo? Tatang, ato ito kwarta. Ha, ede. Ha, sa ngaribo mat day tayo awat mo lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kas tabarok. Dayta at yung manugang saan anaimaw. Tam, no kasapulam to ba ti kwarta? Ipagamlaan kanya ka, di ka agbabayin. Ay, wan barok. Ado, di kwartam ita. Uwan tatang, at ngamin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga at the sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uwan tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsulta kon ka ag trabaho. Sapay at the maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayaw mo ta saan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ay, kung na Ay, kung kaya. At ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kwa. Kahit ko kumati, baro a cellphone. Ay, sana parikot na ita, darling. Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talagang ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. No oray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo na. Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawaduwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alaw na. Ni Marcy, tata. Awang may jabalay da? Ay, nagudong di Marcy. Anyaya ti ibagam king kuwan na. Kwa. Ay, isuntulangin ti pangibagaak, tata. Napataglang unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro aluna? Ay, ati kayat ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Marcy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulan nak ni Alaw na, tatang. Ay, adda ka no'y bagana ang nakita na milagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwan na. Di naman imbaga kanyak no anya day ta milagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga taas siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Adakaw.
Aon lakay. At naman ang plastic na imot mo. Awan bakit? Baro a cellphone tayo ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nat, kitaag man. Bakit? Natata. Nagpintas mat a cellphone daytoy. Sigurado anangina daytoy a cellphone lang daw. Awan bakit? May sakadagiti kami na cellphone tayo ta. Hindi ka matanagan. Taigatangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Wen, kakisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Nay, alo na. Sikamot ti masabat ko. Ala ka lando. Apa na ibagam kanyak tayo ta? Papanam? Paano kiti trabaho ka? Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, wala ka na, papalaman. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka sawan. Pudpud no, mapanak ag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaang. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Mati kawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may ka adagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wala kay. No mabisin ka, adayong batik ang makani dyan lamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wala kay. Siya kunti makaam mo. Maalamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. Sige nga rin bakit. Mapanak ko. Di alona ti nag-text kanya. Ha? Darasag ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na. Numapan ko kita ang jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, magsuga ko na. Adong tingin ko. Mabaling ka rin take out, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando, anya ti kayat asawan daytoy? Ah. Babaim ka di daytoy, abakat? Marse, Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa, sika abakat? Anay, Marse. pungutan, nagsakit. Marse, isartin mo na tayo. Di ka kumakiskandalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam, masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Ananay ko! Marse! Marse, pinuura mo ito, lagi tikawas ko. Awanan kayo ti bain lang to. Sa bali mat gayam a sideline tar amidam. Nag-sideline kay ti day J abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marse. Ginaragari na klaang tayo dyan. Jack, mamatikan ka. Pumanaw kan lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marse, pakawalan lang ka nila, Marse. Di na ko mapapalawan, Marse. Sige tayo, I love you. Di ka parintungan. Tadi ka matla mapakawan. Marse, pakawalan lang ko na. Sutad. Sayang na na ulit. Tinalaman ko yung sing-sing puwet ako. Promise. Specs man. Marse. Oray lagro nga aben ngagpakawan ti asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masya nakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkari adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan ti pagayam mo, Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam.
Nagbalinmat kid da positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Darama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.